Kung pasalamat kaniting Banala Santa Misa, Mr. and Mrs. Gilbert Malonzo, Vice Mayor Keko at Net Almario, ding pamilyang Manyakop Pineda, Aime and Ningning Simbulan, Cap Jerry Kiambao, ding pamilyang Olivares at Abier, Risa Cruz, Monina Batu, king special intention ng Kimberly Ann Guevara, Mark Anthony Kaliwag, king birthday ng Cheryl Solis, para karing kaladwada di Magdalena Bungay, Purificacion Tolentino, Celestino Santos, Crescencia Tumintin, Fernando Tumintin, Flora Santos, Inocencia Santos, Erlinda Canlas Vallespin, Rodolfo Romero, Andrew Britten, Oscar Nunag, Pasita Nunag, Tomas Mendoza, Velen Salas, Gerardo Salas, Aurelia Taylor, Leslie, king kapaldanana pong Leslie Malalay. At king birthday Thanksgiving ng Yves Matt Fabian. At king kapasalamatan ng Ernesto Manlapas.
Ignacio Imperata laban king COVID-19. Siklod tamo po. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu'y Santo. Amen. O mapamakalulo, ampong mapagmalasakit ay igpami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami, at meki matena karing dakalataw. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat meke kami ing makahulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasik na nga nyo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo ring taong mitutukan, manintong panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalamon mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. E mula sana paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, letang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la, letang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, parang ikakayap ding sabla, at man makasahab kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manan na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, laling tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi, kapamilatan ng Yesu-Kristong Ginomi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induring Diyos, emusana pisawili ing aklismi keka, king kagulangan mi, nanipagkus mo kaming ikapos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Iabetala po kaniting misa ring pasalamat. Heaven K. Feliciano Kudya, king kayang birthday. Alvin Teresa Milyari. Apong Sef Angeles. Dimal and Montenegro family. Dante Madargos. Omeres family, at iyul no sana king ligayban mo ding kaladwada di Nene Angeles, Felen Garcia, Danilo Sikat, Cyrila Sikat, Artemio Sikat, Romeo Aguilar, at Bartolome de Jesus. Pasibayo po, maya payabak po kaya katamuan. At syuta na po ngeni, king mumuna ng Domingo, ning Kwaresma. Isa tala po rin kaya katamos sarili para kaniting Banala Santa Misa. Paunang salita. King kaya katambinyag,
kapamilatan din kay katantigawan, pepayalita mo kang satanas, at karing kayang tukso, bayo tati nangu, king kasunduan, ning lugod, ay alok na kay katamo ning Diyos. Kanita, may kisan metong tamo kang Jesus, king kayang ali, kang satanas, at din kayang tukso, inyang pakitangwanan, ning amuyutan, gumulot ti Jesus, king kayang misyon, ning pamibalik karing tao, king kasunduan ng lugod ning Diyos. Kaya kaba ning Kwaresma, mayayamon tamong gawan talang makatutuanan deting ali at wa. Kalupan ng Jesus, bisa tang maging tapat, king misyon ta king biye. Ing pamiksan metong ta kang Jesus, king kayang ali, king sablang dewakan, at king kayang wa, king Diyos, karing kaparatang tao, at king kamatutuanan, ning kay katang sarili. Lubos a kapasalamatan, karing kay katamong Ladies of Charity, ang makatutok antimong lay collaborators. Talagat tapungeni, banikan tataya, ing dalit apamuklat.
king lagyunin ni pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ingamano ning Diyos, maging malapit siya sa akin kayo, karingke kong labi at karingke kong puso. Ipasyag da saring labi yung ini, king Jesus, yung kaya katang ginu at talapagligtas. In grasya na, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. At syuta napin king panawon ning Koresma. Ating panahon ni paganakan na kaya katamo yung meto nga katutuhan, king kaya katamong sarili, king kaya katang pangatao. Nano ito? Yapin, ing tao makasalanan niya. In tao yung palpikasala. Dapat karoon kapatid, tandaan ng taming Koresma, panahon na ng grasya. Maging ang panahon ng grasya, nung pahinggulutan tala, rin kaya katang kasalanan. Nung labanan tala, renda ka latukso king biyata mo, at magbalik tamulog king apong Ginoo. Kapatid, o yung paintong ulaning Koresma, agkatana katamo ni apong Ginoo, ing magbalik lug kaya. Turo na katamo ni apong Ginoo, king kaya katamong ebanghelyo ngeni, tiksuane ning Diablo, dapat eyape patukso, lebanane. Inya, yan yung kaya katamong pigunaman, pilasan, balikan, ingbiyan ng apong Ginoo. Ban kanita tutupin ng Kwaresma, maging niyang panawon ng grasya kaya katamongan. Suryan tabungin yung kaya katang sarili, arapan ng Ginoo. Nung nuta anti meging tapat, karing pangako tamo, karing kaya katang binyag. Yagkastapong miyag na nagnan, ing kapanyisyan, itamongan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita yung panigabukok ang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. In Diyos sa may payang tutu, pakaluwa na katamo, king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang gana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos, ang magnasang maging malapit kay kami, tatayran mo kayong kayabe ng Yesus ay anak mo, king disyerto ning pamagalinglangan at tukso, bang makapakipagsalita ka, karing puso mi, at adala mo kayong magbalik kay ka, king malugod a kapanaligan. Ibuklat mo ring matami, kaisipan mi, at puso mi, ban awaksimi, ing sablang mililili kay kami, at bang pagdulapan da ka, at ding tangkamo kay kami, at king yato. Busan mong ing kay kang espirito, ibiyan na kay kami, ing kaisipan ng Yesus, bang panintunan mi ing kaburian mo, king sablang dapat mi,
at aswiwanda ka, karing kapatad mi. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing lutirhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises nga na king balayan, kuwanan nalakanita kaya kayo ning pari, ring lulanan, at ibili no king altar, ning ginong kaya kayong Diyos. Kay ba't nanita, sabihan yu arapan ni ginong kaya kayong Diyos, metong yang arameo itataku alang tuknangan. Malatiya pa mo ing pamilya na, inyang mintaya Ehipto, at karinya menuknangan. Dapot di natang ing panahon ang meging marakalya, maragul at mayupayang bansa, mayap ing meging trato ra kaya kami ring tao Ehipto, pepasakitan da kami at gewang ipus. Kanita minaus kami king Gino, ing Diyos daring makatwami at pekiramdaman na kami. Ikit na, ing pamagdusami, kasakitan at pangayalipusta. Linigtas na kami iba't Ehipto, king kapamilatan ning upayana, ning bage makapangilabot at dapat apagmulalan. Dela na kami keti at binyene iting gabun, nung nukarin matabaing gabun at labis-labis ing kabiyayan. Inyang ngeningaldo iti, daralaku para keka o ginong Diyos, ing mumunang bunga na ning gabun, abinyemo kanaku. Kay ba't nanita, iya pagyu king arapan na, ing daralayo, siklod kayo, at sambanye, ing ginong kekayong Diyos. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. patnubayan mo ko, o Gino, potangati ko king kaligaligan. Patnubayan mo ko, o Gino, potang atiku, King kaligaligan. Ing nino mang lalapit king kakatas-katasan na Diyos, at manatili king lalam ning kayang kayupayan, malyari ng sabyan, ika ing kakong santungan at kambilan, ika ing kanakong Diyos, akakong panaligan. Patnubayan mo ko, o Gino, potang atiku, King kaligaligan. Alang dugpake kang mayap, ni sakit amiras king kang tuknangan, karingangel ning Diyos penabilin na ka, banmingat keka, nukarin kaman munta. Patnubayan mo ko, o Gino, potang atiku, King kaligaligan. Ingatan da ka karing karelang gamat, banding bitis mo karing batu ela mitalusad, kaya kalang damusakan ding leon at ding ubingan, ding leon amit mong bigsikan, at ding ubingan akamandagan. Patnubayan mo ko, o Gino, potang atiku, King kaligaligan. Nga na ning Diyos, iligtas kula, retang malugod ka naku, at idepensa, retang tatanggap kaku bilang karelang Gino. Potang mawusla ka naku, kakulang pakibatan, kakulang saupan, king karelang kagutgutan, kakulang iligtas at parangalan. Patnubayan mo ko, o Gino, potang atiku, King kaligaligan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ing sasabyaning kasulatan anti kaniti, malapit kaya kayo ing amano na ning Diyos, at yu karing labi yu, at karing kaya kayong puso. Nga kuwari, ing kasalpantayanan ay panaral mi kaya kayo. Nung ipasyag mo karing kaya kang labi, I Jesus ginuya, at panwalan mo, king kabubusalan ning puso mo, king pepasubyaning miye ning Diyos, miligtas ka. Uling maniwala tamo, king kabubusalan ning puso tamo, at uli na nita,
payalan nakatamong kasalanan ning Diyos. King kapamilataning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Ngana ning kasulatan, eya mabigo ing ninumang maniwala keya. Alalang pamiyaliwaring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos, yan naman ing ginura, ding sabla, at labis-labis na lang bendisyonan, ding sablang mamaus keyo. Antimo ing sasabyaning kasulatan, miligtas siya ing ninumang mamaus, king lagyu ning Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Talakad tapungeni, pamparangalan, ing mayop abalita. Emo bukod king tinapeyo mabibiye ing tao, nune king balang amanong manibatan, king asbuk ning Diyos. Ing Gino manatiliya kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa may pabalita, agpangkang San Lucas. ligay keka o Ginoo. May koya Jesus, king ilog ning Ordan, kitmon niya king banal na espiritu, at dela niya ning espiritu king disyerto, nung nune tiksuan ning Diablo, kilub ding 40 aldo. E bitas ang mengan nanuman kilub dareting aldo, inya tutuyang danupan, inyang milabas lang. Nga ning Diablo, nung ikay nganak ning Diyos, yutos mo kaniting batuing maging tinapaya. Pekibat ng Jesus, ing kasulatan sa sabyana, mo bukod king tinapaya mabibiyang tao, nung king palang amanong manibatan, king asbok ning Diyos. Kibat na nito, inukyat na ning Diablo, king mata sa lugal at king meto nga saglit, pepakit nala, kang Jesus, ding sablang kayaryanan ning yato, nga na ning Diablo, ibiya ko keka, ing sablang kayo pa yan, at ing sablang pibanjanan ning yato, uling itingan miyabiya ka na ako, inya ibiya ko, keno mang borikong ibiya, itingan maging keka, nung siklawod ka, king arapan ko. Nga na may kibat Jesus, ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginong kekang Diyos, at yamong bukod mong suywan. Kanita tikinin ning Diablo ka rin Jerusalem at dela neking taluktok na ning templot nga na nung ikay nga anak ning Diyos, luksukang ibatken. Ulingin kasulatan sa sabyana, itubod na lang ning Diyos ding anghel na barak ang ingatan. Sa sabyana naman, sa puwanda ka, karing karelang gamat, banelang manasakit ding bitis mo karing batu. Pekibat ng Jesus kayo, ing kasulatan sa sabyana, may sukat panyubukan ing ginong kekang Diyos. Inyang iniatokso ning Diablo Jesus, karing miyayalawang paralan, kikuwane king mapilan apanawon. Kapatid, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo.
may gumpisata na inyang milabas Miyerkules, king ausan tamong panawon ning Kwaresma. Nga ko din, paganakaya, iting panawon, ing kamatutuanan na, ning kasalanan, ating kayawsan tamong magbalik lub, king apong Ginoo. Kada po may kasimba inyang Ash Wednesday, kiniya po dinuruting kaya katang pamigunan. Ingabong kiskas daking kaya katamong kanwan, may itong yung paganaka, ing tao matbudya. In tao maynaya. In tao marinatiya. Paulining kasalanan. Dapat nga akong sinabi, kabudabu, ing kaskas king kanwan tao. Ugi siyang krus. Inya paganakaya naman, ing pamagbalik tamulog king apong Ginoo. Kwaresma, panahon ning grasya. Wa, nga tamo, makasalanan tamo, dapat, ing lugod ni nga pong Ginoo, mas maragulya kaysa aking kakatamong kasalanan. Inya yung panahon ng Kwaresma, panahon niya naman ning pamagbalik lub, king nga pong Ginoo. Itong pang pansinan niyo po siguro, and that's very obvious, ing kulay mangibabo. Ubi yata mo. Yapo kang taos na murado. Tupayabi naman kay mito, itang muradong kay mito. Lila, nepo, violet in English, ubi. Yung kule, ning pamagbalik lub king apong Ginoo. Yung kule, ning pamainggulot king kasalanan tamo. Obviously, there's a tinge of what? Black, darkness, and that's what sin represents, our sin in our lives. Itang madulumdum aparte ng biyeta mo. But it's not totally dark. Ating sala. It's like the break of a new dawn. Balo mo itang munag-munag, Kiko, yung ginagamit ng slide ng ating sokom. That's it. It's a combination of darkness and also light. Nga, let's be keen, karening symbols na po ng kakatamong panawon. Alwa mo po ito, dakal tamo gagawan, ne? Alwa mo itang pamanga ng abuking kanuan, inyang milabas sa Miyerkules. Oh, yakbalo nung yalaw da na itang pamagsalibat-bat nga da, ne? Retang alangmalan, pangtas, kebat, penitensyala, magsakabla kang dalan, magdarami nga amin nga na kami, yakbana nga usyuketi San Simon, dakal kanita karing king bakolor. Deng mamusan krus, aro, Diyos ko, at ang danaw kanita, mulay na ako. Nilawas na po tang makatabukbukla, makatakapla lupa, ne? Tumakot na ako kanita. At impa, rin kapatad, bandaking kutod, ne? Itang papapako, mamusan krus, papapako laking krus. Ne? Niya pong college ko, I remember, ating kong gewang paper in psychology. Niya po, bakit gagawan data? Kiraklan karela majority, it's repentance. O antimong bala mo, pamanyisi kanu karelang agawang kasalanan. At it's their form of repentance, meaning pamagbalik, lub, king apong Ginoo. Nano po, ating pang sakripisyong gagawan tamo kalupaning abstinence, pamangiling, ang popang, perhaps some of you started the pamagayuno. That every Friday, ne po, panunin pamagayuno instead of the 3 full meals, ne, meto nga full meal, and then the 2 other meals is sort of a full meal. Ne po, ingaus tamo ka rin, fasting, ne, or abstinence, ing pamamangan king karni, etc., etc. Datingan pong binyetang halimbawa, paganakada ing kamatutuanan ning kasalanan ating kayawsan, gulutan tamo iti. Gulutan tamo iti. Ngangini pong Domingo, kalulang kapatid, and remember this, every first Sunday of Lent, ing mididinang pansin, yapin ing pamanuksu king kasalanan. Ing amuyot ning marok
bang manabu tamu king dewakan. Nanuya, ing ebanghelyo, ya pining pamirap ng Jesus, ampon isatanas. We call it the temptation of Jesus. But mind you, at the beginning, aluwa po yung tukso, ing kasalanan. Nune, ing panganabo, king tukso. Because, nung kasalanan yung tukso, edi mi kasala Yesus, uling tikswane ng Diablo. Okay? Now, adwang bage, kalugrang kapatid. Yesus, iyang tutuksuan. Isatanas, iyang manukso. So there's always two sides of the coin. Ing tutuksuan, yapi ni Jesus, akikatang dindam king ebanghelyo, ampoing manukso, isatanas. Nanuya po ing payabot na niti kikatamo. Adwa pong punto, mumunang dili, isatanas, may pakyapusan kapatad. Meaning, kamanukso. That's the first point. May pakyapusan ni Satanas, kamanukso. O ito, ing kayawsan kikatamo mumuna. Well, speaking of pamanukso, miyayaliwaya po klaseng pamanukso. Halimbawa, ating manuksong mamatula. Let's give an example. Malungkot yung kumari mo, halimbawa, uling kaya taddatad na king asawa na, sinulapo, yaking aeroplano bang magobrak ng luwang bansa, pintalande, rin kakaluguran na, alam patugo tutukson de, baya mong, bang mo ita, bang pamatulan diya mo, bang akaliwan na, ing maplas ng panamdaman, o kaya itang king kapampangan bang baligon me, bagya, at akwa ng tumula. Ating pamanuksong makanita, yale, bang pamatulan me, ing tao. Kaya ta namang opisina, halimbawa, darening adwang, babae ang pong lalaki, alang patugot, ing pamanukso karela. Bagela kanu, pareho la kanung crush ng bayan, pipaparis dala. At saksi ko, minsan magobra ko king Clark, makanyan. Kaya ang kaopisina ko, produkto na rin pamanukso, mi kanita. Tutuksan mi lang, pero bagay naman talaga Itang they're so compatible, so tuksuan nila. O itang pamanukso, miras king, kasalan. May katuluyan lo. Ne? Atin mo naman pamanuksong pamanyubok. Imeto nga dalaga, limbawa, tuksuaning meto nga bayin taong maglolo kayo. Magpakipot iya, agyamang burine, itang pamanukso na kayo, meto nga palang kapag subukan. Susubukan niya mo, gayang nuka rin ing lugod na kaya. Pero katatawlian kapatad, atin mo namang pamanukso, ban mi pakarokya ing tao. Ating pamanukso, ban mi pakarokya ing tao. Operan mi ang pera. Anting sasaluan mi, ing dangal na. Miyayaliwa pang pamanukso, bang mi pakarokya ing tao. King mi pasyag ebanghelyo, uiting pagnasa ng Satanas. Tikswa ni Jesus bayang mi pakarok. Remember, o yan ing obra ning kalaban king Bietamo. Saint Ignatius of Loyola, in founder ng Jesuit congregation, antiyan mo kanong tag of war ing Bietamo. Adwala ka nung kampo. Ing kampo ning karokan at ing kampo ning kayapan. And we always live in that tension, tug of war. Ing mayap, ampoy marok. At ing obra na ning karokan, yapi ning ilili na katamo, abita na katamo, king karokan. Uy, ting obra ning marok. Ilawot at ilili na katamo, king mayap, king hapong ginu. Tuksuan na katamo. At nung biyasa tamo, mas biyasa iya, ing kalaban. Bakit? Uy, kunana ka, king may na. Balo na, ing kekang Canaan. Bala mo, Jesus. Nga naging ebanghelyo, kapatid ko, patapuluyang aldo, alang pamangan. Dindam niya po ita,
40 days siyang may gayuno king disyerto. Eya bitas ang mengan, nanuman, kilub dareting aldo. And so, the devil took advantage of that. He thought that Jesus was weak. Karining may nana, uli may gayuno ya, may naya, katawan, may naya, pangatawo. Nung kilala tayong sarili tamo, beko, mas kilala na kataning kalaban. Inya, mapangilatis king sarili, kilalanan, nuka rin nakatamo dala ning tukso. O yan, karoon kapatid, ing obra ning kalaban, ing manukso, ing tukswa na katamo. Itamo kaya kapatid, mapanukso tamo, tutuksuan tala ring aliwa, balang mi pakarok, balang mi kasala, tatakiki tala ring aliwa, king dewakan. Halimbawa, mangupit na kamo at magdilihensya at inakang pera, mo na kailangan paipagal. Mangudi ko at kunan mo na mo, king pamangopya, pasado na ka. O kaya, maglagay, mamurahit na kamo. It's election time. Deng manukso. Deng manyaling boto. Daretsakan na, bakit? Pagana mo naman, Ala ko natanong mention kandidato. Pero, panahon, nening eleksyon, panahon, doreng dakala manukso. Beware. Magkana waringin Yellow dati, ngeni kanot lunang buntok. Uy, mailila, tina. Tanda ng tamo. Ing diablo, luway tang ating sunge mo, Kenny. Ing diablo, luwa mo itang ating iki. Luwa mo itang ating kule, maluto mata. Ing diablo can be in disguise. Pwede yung kasiping mo. Pwede yung kagulutan mo. I mean, it has assumed different forms. And during this election, kalakalalita mo. Let's be more discerning. Ring manukso. Bang manyambut ka lang sigurado. Ito gamitan do rin karelang pera, salapi, tingman niya rin boto. That's the first. May pakiapusan ni Satanas. Kapatid, kamanukso. Kaduat katataulian, pangumbira na kay katamo, kalupa ng Jesus, kapaitukso. That's the second. Kamanukso, dapat kadua, tularan, at pakiapusan tayo Jesus, kapaitukso. Kapaitukso. Kutang siguro, makanano. Nanong gawan, kuwamong. At ni po siguro, ing malagong party ng kaya katamong pigunaman. Kareting kingyatong IT, marakal tukso. Nga tamo pin, kakambal nening tao yung tukso. Ninungali, pari ka, mag-serve ka pisamban, agyang santo papa ka, agyang common person or common being, kakambal nening tao yung tukso. May aling nga dita. Uning malago sigurong aturo at pabakal ng kaya katang ebanghelyo. Kalupa ng Jesus, kapay tukso. So, wow, agang Jesus pala, tiksuan dening kalaban, wow. Pero yung difference, kapatid, pepatukso. Makanano po among, nanunggawan po among, I have 1, 2, at least siguro 3, mumunan dili. Miwas ka. May taytang kantang, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng husang pinaluha. Kaya ba't nga na, tukso. Baligtad yata. Yung tukso yung lumawat king tao. On the second thought, mali. Ang taong dapat lumayo sa tukso. So, mumunang dili, miwas ka. Lisya ka, miwas ka, at lisya ka king kasalanan, karing bagay-bagay, magdala kay kaking kasalanan. Mamiyatang halimbawa, nung may nakaking sugal, kapupunta king kasino.
O kaya ka pupunta kitang taktakaka. Tang kapitangan benge o na benge. Minuli kami na anong oras uling metong ka rin malapit king puso tamo ne Tita Doris Perez nung pa po balo nagsilbi ating PPC kaya katamo nabenge po she passed away almost midnight. Kay migpagpag kami king ni banda tula pagpag kay dinala kami Diyos ko lo naning ganing adom mabiyela pa dayare ni taktak nung may nakaking sugal may miwas ka karing makanitang lugal ne po nung bisa ka talagang magbayo ne nano pa kalalapit makibalita king kubrador Tompiang dos 11:23 nung kaya kang penitensya ngayon ipo tabalada advertise ko ne po nung talagang serious ka kayong buri mong pamagbayo ne iwasan ng mga nitang sugal ya pa mo rin tayo ne di iwasan mo la daratang niya pa mabating ka ken wayan ne nung may nakaking indredus miwas ka li siya karing marites sampong maricon datang niya pa yung marites kaya ka, ay, lakwan mo ko Kenny. Ne? Then chismoso, ang pong chismoso, mare, anong latest? Ne? Naman nasakit dito ang ating lagyong marites, no, aluway ka po ita, ne? Unless, you leave out the mare, nung latest, mare, confirm. Iwasan, nung may nakakingindredos. So, miwas. Number 2, kapatid, nunging pamanukso, wag yung iwas na't lisyan. Kaya kaiting labanan. Labanan mo. May ngaring api. Labanan mong danong. Ingapi. Banakwa mong 4 da. Ating halimbawa, ing pamanagkas. Labanan mong masanting. Apamangamano. Imbes na sabihan mo, digpa na kaning alte. Amon, pwede mong sabihan, digpa na kaning mayap. Digpa na kaning mayap. Nung matutukso kang manalbe, halimbawa, 30 films, labanan mo iti. Manalbe kang wholesome films, may ngariya ka nung computer, yung buntok ng tao. Nung naning kaya kang papalub, mo naman, ing lumwal. Nung ingalben mo palagi tungkol king kanawangan, kalaswan, ingisip mo naman, kumatmuyang matsura. Nung matutukso kang munta kay matsurang lugar, subukan mong pasyalan, din kaya kang kakaluguran. You see, labanan mo. There's what we call creative way of dealing with the many temptations in our lives. Nung matutukso kang mamurayit, subukan mo mga di. Bayo ka mangampanya, simba ka pa. Tukno ka pa aking pamangampay niya mo. Ori, mumuna yung dili nga pong gino. Simba ka pa. Malugo po itane. Ingakit tala rin kaya katamong tatagala kandidato. Abet alam si Simba, makarandam kingamano ni gino. We are assured more or less. Nepo, no, tinlang Diyos. Nepo, akarelang tatangalan. At akakidang importansya ning pamanyimba. Nung katolikula. Nepo, pila ng bulaning kampanya, mapilan lamo, ring akakakit ko, nuwar nila. Busy po king pamangampay niya. Makanyan. Sige. May tumong oras, kapasalamat. At migunam. Bang kanita, agabayan na kaning banal espiritu. Po, anya, karong kapatid, ngayon Kwaresma, may itong yayan king dapat tamong gawan. Wari, last, at lula po, ring dapat kabanalan agkatan ng nakatamo ng Santa Iglesia. PPP king Kapampangan, sinabi tayo ninyang Ash Wednesday, at yung gospel tam, pamanalangin, o yan yung metong ka rin agkatan ng Santa Iglesia, ngayon yung Kwaresma, pamagayuno, number 2, 3, pamaglimus, PPP, English Santala, prayer, fasting, and almsgiving. At karuang kapatid, ing pamanalangin,
kaya bening pamagayuno, yan ang gawa ng Yesus niya. Sabi ko, mabiyasa tamo kaya. Ne? Inyamig tagumpeya. Anya, apaglabanano, rin tukso ning Diablo. 40 nga do, mintay kin disyerto. Remember ning Quaresma, 40 days siya naman ine. At kibat ning 40 days ning Quaresma, yapin ning Maleldo. So, bayo, ya lungub, king pamaylasa, pangamate, pamanyubli ning apong Gino, yung amanon tamong Holy Week, o ini, mintay kin disyerto, bang magayuno. 40 days ha? Alayin bitas ang pengan. Nano ba? O ini po yung sikreto na, listen, kitmuan niya king banal na espiritu. There you go. Kitmuaning sarili na. Aliking pamangan ang makapagpasikan kaya king katawa na, nune, yung pamangan ang makapagpasikan kaya espiritual. Yapining pamanalangin. Anya, ala ng aliwa, pang sikreto, bang alabanan na rin, miyayaluwang kapag subukan at tuksukin biye. Nung ngayon pamanalangin. Prayer. In kanong pamanalangin, bala mo, metong yan naman na pamag-recharge. King katamong sarili, na yung mangay nata mo. Nawarin niya pinsisimba mo, antiyang bala mo, pamanyaklong grasya, kilog ng parominggo, ne, karang miyayaluwang diranan tamo, ne, makapagal, makastress, at anti mo yung pamanyimba, mag-recharge ka ba kanita, fully charged na ka na naman. At bang kanita, lumuwal ka kayong pisamban, penandaman mo ing masikana ka na naman. At pagtagumpayan mo nung nalaman, retang daratang kapag subukan at tukso king biye. Makanyan, ing sikreto ni nga pong Gino, king disyerto may nalangin niya at may gayuno niya. Panahon na ning Quaresma, panahon na ning grasya, nung katan na katamo at tukyan tayo ing pisamban, manalangin ang popang magayuno. Makasawok maragul, kin pa makipaglaban tamo kin tukso. Nung di nantala pansin, deting dapat kabanalan ngining Quaresma. Panalangin at pamagayuno. Sopan da katamo, ban kanita. Sikan tamo lalo, emo katawan, nuneking kaya katamong espiritual apami piye-piye. Nga kapatid, pasibayo, timpangong bira kaya katamong, ini mo munang Domingo, ning Quaresma, isa ta na sa may pakyapusan, Iyasus, yang kaya kang parisan. Eka manokso, eka pay tukso. Amen. Kapatid, pasyag tamo ngayon kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Jesucristong anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli King upaya ning Banalay Espiritu, mibay siya kang Santa Mariang Birhen, linay saya lalam ng upayang Poncio Pilato, mipak King Cruz Metea at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom karing sablang mebye ampong menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasubirang Miering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Kapatid, ing tukso, kakambal tayo, kiti King Yato. Inya, manalangin tamo King Diyos. Bang pagkaluba nakatang grasyang tuki King Ginu, King pamaglupig, King sablang tukso. Nga tamo pong manalangin, Gino, ituro mo kayong lumaban at magwagi King tukso. Ulitan tayo po. Gino, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana era lilibayan upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi,
king pamangailangan din kaladwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para karing pamuntok ning estado, mirinan lasanang diwang magsilbi, king ikakayap ning karelang balayan, at emo kabud king ambisyon dang pampolitika. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para karing darano, malakit lasana at mabiyasang palto pamangan, iba't karing lelanganing Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para kay katangang makatipon keti, bang kambening Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban king tuksong daratang kay katamo, aldo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Tanggapan ang saning Diyos, ting kaya katamong ampong kapasalamatan at kayadunan, ang timorin yulino king kayarian ng maligaya, ring hanggang kapatad tamong mayango na biye. Ipanalangin tala po, King Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Ngini po, King katahimikan, at duwan tamong sarilitang kapagnasan, at ding kapagnasan da rin kapatad tamong manyawad, karing kaya katang panalangin. Ila po ring makatuki. Ginoo, gawan mo kaming parating ating kamalayan, king kaya kang pangayat siyo, lalong-lalo na king oras ning tukso. Uli nito, makapanalangin kaya po sanang taimtim, bang akamtan ming kaya kang sikanan at grasya. Ikang mabibi at magari, manggaman, King Alananga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, ban ining kay katamong dawon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan ni saning ginuy tindaon karing damat mo, king kapurit kaligay ng kayong lagyo, king kaya katang kasaplala ating mabilog na Santa Iglesia. O Diyos ni lugod at pakalulo, atin keng kamalayan karing kainan mit kakulangan. Daralamila arapan mo reting tandaning masampat ming kapagnasan at kaburian magbayo. Paintulot mong yatad take kami, ing sika na ng Yesus, ban kambena, ay biyeming sarili mi keka at king metong at metong. Patnubayan mo kami, kapamilataning kayang Espiritu Santo, king dalaning mitnong kababan apa magbayo. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayo, At keka antimurin, yatnayoreng pusuyo, makayat nano king gino, pasalamatan tayong gino, adios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ing apat apulong aldo ng pamagayuno, gagawa ning meto nga banal a panawon ning pamanyupil king sarili iting panawon ning Kwaresma. Kapamilatan ning pamisakwil na kareng tukso ning demonyo, tiro na kaming miwaksi kareng makasalikot ng kasiran ning dewakan. Kanita makapakirakay kami king dulang ning tawling apunan, kambering dalise puso, ang gana king dasnan ming kayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karing banwa. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe lang tok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Unita pagparalam pumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinapit pepasalamat yakeka. Piraso net binyene ka rin kayong disipulo at nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinuwaning kaalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti, iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para ka rin sablang tao, pankyat ami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya po kaya kay tintinape ng biye at ingkalis ning kaligtasan. Layo ming pasalamatan kaya ka, impepalerya mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamwa mo king kaming ansanang may sulusulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning Espiritu Santo. Ganakan mewoy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, ifrentino kaya kaming arsobispo ding sablang pari. Ginoganakan mula naman ding kapatad ming pepainahon at maninayang subling miet ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gamo kayang karapat dapat magkami kimbiyalananga, pankayabe ng Mariang Birhen indo ni Diyos, isa no se kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburyan king kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman King alanangga. Natamo, mga emuke pay sawol king tukso, ni kabus mo kami king marok. Kapatid, maustangin ni king ipata mo at subanwa, ngayon panahon ng Kwaresma, agyuan tamo sanang labanan, ding miyayalwan tukso, king kakatamong biye. At manyawad ka rin kakatamo pong pamangailangan, king panalangin, tiro na kakatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopanin kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming tala pangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik ganding kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan mo yan pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapatading kapayapaan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Bakit tangin ni may kakami atong tamo king kapayapan? Kapayapan kaya kayungan po. Kapatid, nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Kristo milako king kasalanan ng yato, mapalad tamo nga nitang mayaos, king apuna ng kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat ikasme nga mano mo at kumayap na ako. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Karing atyu king pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ing atyu ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguranda ka, migit king sablambagi, at pag nasangkong tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit era ka atanggap king sakramento, o may kamuman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Amen.
Pakiabetan po. Malambat, ganakang panenaya, muli na kami kenina, muli na ka. Liplasan mo ba mga mo makasadyana, malaos aking kayarianing bayong liye. Abayan dala po rin choir, itaman malambat, danakang alinayan, muli na kami kenina, muli na ka. Liblasan mo pamangan mo makasaliwana, malawos kaking kayarianing bayong Talakad ka po. Manalangin tamo. Kinong Diyos, kaya kaming iba, pepaintulot mong akatabmumiya kaya ti Jesus ay anak mo, at dinalan pamanuksong kalupami. Kaya pasigwan ng tetagan mi, kapamilataning kaya nga mano, alimbawa at katawan. Kapamilataning sika na nababiyanan ng misang panimunan mo kami, king pamaglakbe ming 40 aldo, bang makapakirake kami king sinubli ng mebye upaya, anting tawong mi bayo king lugod, at migit manalig keko, at ban lalo king makasuyo karing kapatad mi. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklod tapungeni, para king panalangin, para king alalan. Manalangin tamo, banking daratang apambansa, ampong panlokal ay alalan. Ing tune amagari, ing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsul, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kelang malit, king pamaglinglang, ampong makitid apan lalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbante, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning konsensyami, yainggawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kayapan ding kekaldan, ing manibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampong may na, ilaring migit, miunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo.
Pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika ya ing pigkalubmo ke kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabi mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabi mi king politika, para karing botanti ampong kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo at makasawop ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. patulan ming Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Ipanalangin mo kami. Mapilan pong minuto, luklok ko po sa ugli. May kumpisa na po yung kaya katamo pong every Friday stations of the cross. Last Friday, penumunan na po rin barangay sa San Juan and Santo Niño. Palang alas 4 na po ng Biyernes yung istasyon at alas 5 ya po yung misa. Makataba pong puso, reta pong may kibat king kapanyausan at king pamangumbira. Marakala po rin may katagon. Ilan mo po, datang may sambit lang barangay, open niya po karing ikanaganang bisang makyabe. Ilan mo po rin lead barangay. So that's every Friday, ngayon pong Kwaresma, 4 p.m. Stations of the Cross, 5 p.m. in kikatampong misa. By next Friday, March 11, in barangay San Isidro, ila pong in charge. At ang timurin po, in kikatang schedule for Holy Week, po, makapaskil na la po karing strategic locations, arap na po ning kikatang Pisamban, karing Kimpalengki, ang gana po King Galang Road. So, ako na po metong-metungan kapatid ko, please check our schedule for Maleldo or Holy Week beginning Palm Sunday, Domingo de Ramos, ang gana pong Domingo ning pang subling Mebie. Po. At ang timurin, peka malapit na magpiesta ka rin kaya katamo pong kapatid, yapin ng Barangay San Jose, by March 10 po, magumpisa na yung karelang novena. Dapat yung karela pong triduum, magumpisa po itang 16, 17, 18. Kapiesta na po is March 19, pangumbirate po. Of course, ining kaya karelang chapel, king proprio, karingan po maganap yung karelang aktibidades. Kadua, rin pong kaya katamong projects, ako po, sasawang makaramdam ka na huling ini po yung epektibong paralan bang kanita makapag-apil niya po and it works niya po sasawang mag-apil lagyan ng kay kakulitan ako ka na kasi po pauli da rin announcements po alang katunan-tunan ting mag-text ting mag-chat like for example in kaya katamo pong muna yung bakod niya po. As you can see, 1, 2, at luno pong panels, kasalukuyan. At the more I announce it, the more dakal pong makibat. For example, the Zumba Mates of San Juan, niya po, a secular organization, niya po, initiated a fundraising, niya po, bangkanita po makasawp kining bakod. So, as an organization niya po, kini po civic organization, maksan niya itong laki ng kikatang projects and they pledge at least one panel of the bakod. And then family, and also family, ating mag-text mo, pamilya maya po ing sponsor kimi atong nga panel. And then there's one, ito po, buring pa-mention lagyo rin nga liwa, instead of celebrating her birthday, niya po. So, makatabang puso, she donated, ita pong pang-celebrate ng birthday, anting siguro pamagayuno na naman, at sakripisyo niya ng Kwaresma. So, binyeno po, retang dinonate no po, retang amount niya po. Dakal salamat. Karing mag-respond niya po here and abroad. And there's one from abroad mong by May. Karing ko po makashare. Panayin ko lang po rin ng grasya. You know, with all this niya po, niya sabi ko pin po, we let you know what we need. Niya po, baka nita, balutamo, nuno ka rin tamo, makasaw. Kaduha na kayo to, another good news for the reliquary. That's the bakod. Yes, 3 panels na po. Reliquary, na
Yes, tuloy-tuloy mo rin po in grasya niya po, 150,000, another 50,000. And do you see that oil painting? Ito pong 4 to 5 feet na oil painting ng app. Can you zoom it, ko? Yes, there's somebody who already committed to donate the oil painting of Apong San Simon. So, distributed niya po yan. Naman po, gana-gana niya po in bulk, in sponsorship. Gawami po kasi pemit namin la pong mga baka dito maligwa po in pamanyaw sa And of course, the whole of that thing, mangailangan pa po nga sa The reliquary, I told you, pakit ko niya po last Sunday kaya kayo. At yun niya po kasi itang a piece of bone of Saint Simon. There you go. Mikabit niya po kayo. Kung can you show them po the first time? There you go. Picture niya po, pero last Sunday, tatalnanta niya po. That's the one. Kabit siya po kitang reliquary. Now, outside that reliquary, there's a beautiful structure. Thank you, Architect Dan Bungay, our Knights of the Blessed Sacrament, who contributed in the design. There you go. It's a chapel of saints with a candle stand. Oh, yes, there you go. His inspiration ko is Alamanawag. So it's a chapel of saints and a prayer room at the same time. So, bawaling mangarap na pinanapin po. And again, ala akong sawang magapil kaya kayo. And by the way, that bakod I shared with you, it's a dream of my departed nanay. And by the way, please include her in her prayers. She would have been 80 tomorrow. Ma, happy birthday in heaven. And ditak-ditak po kay South Darening pamilya kay ni San Simon po. Your dream of the bakod hopefully soon will come true. That's 18 panels all in all. Kanya pong arapita. 8, 4, and then you have 6 panels. So we're still looking. There you go. Thank you ko for the update of the pictures. Kitaya pong banda yung wanan po tang lumalko po. Check it out before kayo pumako to check the progress. Lastly na mo po, pagbigay na po, dakal kaganapan kaya diking parokya uling pong from pandemic hopefully mag-endemic ta na, so we are preparing our parish kani pong new normal po nyari nga luwang organizations, religious mandated organizations, we have started kumustahan ng pamangonsulta with the PPC council, Parish Pastoral Council. We've started with the EMDC po, and after this we have new members of the Knights of the Blessed Sacrament, a total of 20 new members. Yes, we have opened the different religious mandated organizations for new members. So can you imagine, 20 la po, hopefully by May, on our 3rd year, we will install all these new members. Not to mention the COMI, LECCO, Matimunan pong Bayo, even karingalwa pong organizations. So alin mo po ito, karing organizations, we have started consultation, also karing Chapel Pastoral Council. In goal tamo po, by May 27, we shall have our official coordinators, karing Chapel Pastoral Council. And, mind you, ining-kakatamo pong synod on synodality, we are down to 3. Po, gusto ko, Ate Mercy, last 3, Ate Baby and Simon and Kiko, ila pong mani muna kayo ni. Last 3 sectors and we're done with our synod and synodality. Ito naman po magmayabang, we're ahead, as far as the flow ning kakatamo pong process, itang pamakiramdam, po. What else? PPCRV, yesterday we had our national orientation via Zoom, Luzon area, Paris Pastoral for Responsible Voting. And the second episode for the voters' education, we're about to shoot it, and hopefully by next week it will be made available. So, dakal pong kaganapan. There's also a meeting, by the way, can I announce it? Then kay katampong kamadera of the saints to be procession. Hopefully, it will materialize by Holy Wednesday and Holy and Good Friday. So we have confirmed some of the kamadera and kamadero. We will consult you in a form of a meeting with regard king kaya katamo pong activities ngayon Holy Week. Wow, karakal po yung kaganapan niya. Pangadita mo po sana, gana mamungangan, gana at tiningan mamie niya po at makaragdag king
pamipalalam, pamangilala, king kaya katamo po nga kasalpantayanan. I also would like to thank our collaborators for this Sunday's Mass, our Ladies of Charity. Dakal po salamat kaya kayo. And of course, all the religious mandated organizations. Pwedeng palapantala po, king karelang sakripisyo, pandemic man, o ngayon po kung payari na, may nyadsadla po, dakasalamat kaya kayo nga po. And of course, kaya kayo nga pong dinalo niya po, kareting dadalo, kareting kapag masusyan. To our live Facebook viewers, ilan po bababang 100, now we have a total of 130. Maraming po salamat sa man po kayo, dako ng mundo, noong oras po dyan. Thank you for always tuning us in our liturgical activities. Again, alang sawang pasalamat, uli ni ngalayong sawang suporta po king kaya katamong parokya ng Apong Pilar. God bless you po. At talakad na po ngini, tanggapan tayo, ing bendisyon, ang po po ing pamupos. Ing ginu, manatili kaya kayo, At keka antimurin. tukuyo rin buntok po para king masusing bendisyon. Mayap inga baluta mo, king ating meto nga minuna na kaya katamo may tagumpe, minarap, kareng malikmata at alang laman na amuyot ning meto nga yatong miwale king Diyos. Kaya be na magwagita mo sana, may katay na kantang mamili para king Diyos, kareng kapatad tamo at king sarilitang ikakayap. Tara, tuntunta mo king dala ng Kristo, kambe ning bendisyon ning mayupayang Diyos, ipa at ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, kamanokso, kapaytokso. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos. Mayap-ayaba kay kaingan and have a blessed Sunday ahead.